if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nih tempat peristirahatan spot foto, itu ada bebek, wisata bebek dayung keliling danau ini nih, sampai ke sana jauh lewat jembatan. Ada kereta api keliling juga di taman ini nih. Sana makan. Ada tempat fasilitas sewa sepeda dan becak-becak seperti ini, cukup dengan bayar tiket 10.000. Bisa main sepuasnya. Iya, muter. Lucu kan? Kita mau naik kereta api nih, keliling-keliling dulu. Mau beli tiket lagi ke situ. Abang becak. Tunggu ceritanya. Pelan-pelan Bang becak. Tersungkur nanti adiknya di depan. Adek. Asik. Enak, Nak. Pelan-pelan Bang becak. Berat kali dia. Adek, enak ya? Dadah. Dah. Dah, anak bunda. Kok ada lubang? Udah nanti jatuh.